Ilikuwa masenkere kisha mi kuwasha radio kuzima, natoka nje naenda kuwese kwa nilienda nikaona mumbote kabisa hivi mule omlioka akanipika masasi 3. Ile masasi 3 haikunifaa kitu, nikakimbia naingia munyumba na ule mtoto yangu namuonesha bambote banaingia kuangalia kweli bambote banazunguruka pale pangu juu ya fasi naongea kwa vile vya pangu. Banafika banakamata bibi yangu, bananikamata na mimi, kisha kunikamata nikasema hapa njo kufu, nikapika kri nikajishtuka na kwa fasi yangu. Nikasema hata narudia masasi sasa. Bale kwa beniliona balikuwa na peka ine bakapika bakasabote, nikawazia banaua bibi yangu. Kutoka naona manake batu kuna maiti kwa tunaona ni mbili epui ba blesse abana kazi. Ndio mugini gani pale? Ndio Butondo. Mama ba elema batu balikuwa kutubriske. Ba elema mukamate ba elema na yo movement ilisimamishwa. Ndio ba elema kwenda kuanza kufata basoda balikimbia. Kusomba mabunduki njo kuya defendre kupika. Niliona kwa moya alianguka pale soda mbote basoda beko benkumizi na wengine batu hivi. Mimi nilitoka tu nikasema gisi naona kwa jamaa yangu, nikatosha batoto nikabatia hivi maiti iko enkulala kwa ni hii mbili si replace na batu ni benkumia mbaya. Ile maiti unaweza jua ni majina bali banye balikufa bade mwa wa mfupi wa huko Kilega wa kwa Kilega mtoto wa Kashalongo Yanike Yanike. Sasa mwe mungeenda kusaidia batu kule, musijitie hivi mkasaidia. Merci.